Amen. Thatha lethuba ngibingelele labangcwele egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyabonga abathandekayo even the feedback nami ngisehleli lapha ngibuka ukuthi akukho losukumako ngala ngakithi senze cha angibalesikhala. Amen bathandekayo. So ke ngifike late bathandekayo kule nkonzo ngifike kuyesithathu. So ke ngiyaqala kuyo kodwa kafishane ngibonile ihloko ukuthi ukukhulunywa ngobumqoka bobungqwele sitejini sebosha. Amen bathandekayo. Kuservice eqala yesibili ukuthi ukhuluma njani ubaba uNkulunkulu. So siyababongela nabafikile nethi sivela kuhlungu ukuthi abakakhona kunta lithuba likhona abantu sitathile lebe singekho. Amen bathandekayo. So ke kusakhulunywa ku service number 3 kukhulunywa ngephiwa moya yokusebenza kwayo nokuthi ubona njani ukuthi sonaso. Amen bathandekayo. Ngiye ngasitakana nami kakhulu urival ebenginayo yetibuto ukuthi ingabe sami siphiwo kulethi etkhona siphi na ngoba iphiwo tonke noma ke umzalwane wonke ngicacisela ukuthi kufanele ukuthi abe nesiphiwo. Amen bathandekayo. So ke kufuna ukuthi atihluphe yena uqobo lwakho ukuthi ingabe sami sitholakala kanjani. Amen bathandekayo. So ke ngibonga inkosi kakhulu nasekuseni safundiswa namhlanje ukuthi indzaba yemshado ihamba kanjani. Amen bathandekayo. Benganayo ke ifiye noma ke stress ngayo. Amen bathandekayo ngoba kuyimvo nje lengibukela khashane nami. Amen bathandekayo. So ke bathi ngibongile ukuthi ngibe khona ngiyawucaciseleka kulokunye lokunyenti lengidakudinga kusasa. Amen bathandekayo. Ngibhlungu emoyeni wami ngesikhathi lesinengi kunebazalwane lokhanza ukuthi la sometimes abakubumle kubuka. Amen bathandekayo ngenxa yetinfo letikhona. Amen bathandekayo. Uma ngathi ngihlala nawe phasi ngikhaze ukuthi banganani bazalwane labakhona ekholweni ngoba kunemadoda layekele emapalishi awabeka phasi ukuze ukuthi labazalwane nabo baqhubeke bemekholweni. Ungamangala bathandekayo labo babona labantu ababuka umzalwane bakubukele khashana njengalihlanga lesefsika. Bathandekayo ngithangisho lokuthi ngiyanthanda nonke and kunye lengikufisa ngokithi sisonke sila ukuthi sifinyelele ekhaya ezolweni. Amen bathandekayo. Ngasinye isikhathi ungakhanza kathi ukukhuluma kwethu thina nabanye kuye kube nedlambi kodwa akusiloko bathandekayo kuthi ekugcineni kwabo konke sisekulomhlaba singapheleli khona kodwa sihambe sekhaya ezolweni. Amen bathandekayo. So ke siyabonga ukuthi nawe ukhona manje siyethemba ukuthi kusaqhubeka sisike ngesikhathi bathandekayo. Iyashiya. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngabe khona inabazalwane. Ngicela ngakusho bazalwane ukuthi ngiyamthanda Jesu ngisindisiwe. Ngiphilela yena, ngiphila emhlabeni. Angisho kubazalwane ukuthi ngisuka lapha enzaweni yaselwandle. Ngicela ngikuyibonga nje inkosi lekhonile kuvula amathuba ukuthi bengafika nami kulenzawo. Ngoba emathuba siniketwa nguwe. So bazalwane nami ngisehleli phansi ngoba uma unamoya lengcwele uyakhuluma uyangikhulumela lokuthi angide bazalwane nami ngidosho lokuncane. Bazalwane njengoba sekukhulunyiwe ngale ndlela lena sesive sonke nenyalo futhi kusada ukukhulunywa malengcwele ugcizelela indzaba yokuthi asambeni bazalwane siyophila impilo lehlekako ngoba bazalwane nanginaka yonke into emhlabeni inema characteristics ayo phinde inema features ayo. Bazalwane kuba inkinga ukuthi uma sisemkhathi sinebantu singabonakali ukuthi sinebazalwane. Singabonakali ukuthi sinebazalwane uma siphila emkhathi sinebantu bazalwane. Funa ukuthi umfakuzingeke ukuthi umzalwane uze bambute ukuthi hawu uyakholwa yini isibaba. Ufuna uvele kugcame labasebenzako emsebenzini kuvele kubonakala ukuthi uthalana ngomzalwane lona. Labafunza ukubonakala esikoleni ukuthi lona ngumzalwane. Kanganga kube noma ngathi kufika umzalwane lothinte utakufuna lapho kusebenza khona noma kusesikolweni. Athi ngiyabekisa athi ngidofuna melusiyende noma ke angasisho ukuthi ngidofuna melusi. Kuyondeka abazalwane ngokuthi kube esikoleni ibe nemagama lamaningi okay but into ecala nawo bakubuda basho wathi ufuna lokholwa ngoba uphile impilo lefanele lefundisa uNkulunkulu. Ngoba bazalwane info lenye lengitholile ukuthi uma siphila lomhlaba sidinga emandla futhi bazalwane emandla lavela ngaphezulu
ngoba uthi uNkulunkulu uthi Jesu nakahamba ngitawuthumela umoya longcwele utawunipha emandla tonke izinto. So bazalwane ngiyaconza ukuthi ngaphandle kwamoya longcwele kude lesingakwenza thina ngewethu emandla. Uthi futhi umoya longcwele utanikhumbuta konke lenginiyale ngako. Njengoba bazalwane sesiyaliwe sina umoya longcwele kunesiciniseko sokuthi njengoba sihamba sibuyela emakhaya sesiyophila lempilo lesifundisiwe namoya longcwele tasikhumbuta konke bazalwane. Bazalwane bengicela nje kutofakaza lokho ukuthi ngisitagele kakhulu nami ngivile ukuthi inkosi ngempela iyakhuluma iyabona lapho sishoda khona nalapho singafundziseki khona. So bazalwane nami ngidabamfisha kanjalo ngisho inkosi.